Kako sitshela inkantolo enkulu ngase yakuthatha apho kwamkhulu ngoba omkhulu uNkulunkulu siyothi thatha le ndoda yakho iyophatha wena lapha enkantolo hayi thina sabonyazi sihleli phi thina basebuhleni lebebhedela uNyazi abantu sithuli nje into ongayazi ukuthi yoziphelele phi thina siphuma ehlathini manazaletha asukulelwa inini enizalelwe lesontweni ngoba isonto likodakeni nje nina thina siphuma ehlathini siyayazi into enhle nangenhle sasififa thina sifela izwe lethu uyabona nje ngaphesheya lapha ngapha abafana balapha nabangalapha bayafundisana ukuthi nina bangaphesheya komhosha ngeke nisithithe bashayene gugu umhlabathi thina siyobavobe koze kubenini lesitho lezunyo lethu uNyazi sikhohlisa lithukwa njalo sikhona boya kanini abantu ukubhala ngoNyazi namhlanje uzwe indoda ikhuluma nedweni ithi yasebuhleni yasenhlanhleni ayikaze nokuthi yagcina nini kwalapha ebuhleni kwasenhlanhleni awuyazi yagcina nini siyovuka nini emaqandeni noma Nazaretha nini sazibiza ukuthi nabasebuhleni kunamadoda labanikazi bemizi insizwa mawuyinsizwa isikhathi sokufa kushiya ukuthi sishayile ungafa namanje ayikhethela isikhathi insizwa ukuthi ifanini indoda ngoba ifele empini indoda ayinasikhathi kufika ukuthi ifanini ayilindi ukugula indoda shawe inhlavu ife ngoba ayikulindi ukugula idliwa umkhonto ife ngiyashula ke lapho bekithi nginithinte nje ukuthi sesicunukiwe thina esikakhulelanga esontweni lekuthukwa inkosi yethu kuthiwa yona inkosi siba ngaka dlala ikhesha nje umuntu Mr KFC ngiyashula ke lapho uthi ngahluthuka nje umfana ohluthukayo asibonke ke namhlanje umcimbi kaNgcobo siyakubongela mfowethu mshumayelu uNgcobo ninomkhokheli ukuthola amandla nebandla lasesiqobile lokuthi niphelelise umcimbi wokugcotshwa kulo mcimbi wokugcotshwa sithwala kanzima sethukwe senziwa yonke into kodwa siyabekezela amen nani ke njengoba linamukela nje ibandla ningacabanga ukuthi kwamaswidi lokho linamukela nje lisazonihleba linamukela nje lisazonizonda linamukela nje lisazokwenza konke okungalungile usaze kubiza umnikelo Ngcobo ungawutholi uhamba uhluthukile uye emhlanganweni ngithi ngifuna imali nguhlalo uthi awuyitholanga abakunikanga bona laba bakwamukela namhlanje ningacabangile umkhokheli ukuthi namukela amaswidi ungacabanga imshumayelu ukuthi wamukela amaswidi siyayidla inyama yala ekhaya ithambile imnandi sisadla nokunye sizaniphe sinipha kona ningacabanga ukuthi kodwa lokho kwenzekayo amaswidi kuwusizi konke kunjalo kudinga kuphela inhliziyo zenu bantwana benkosi lethu uze kwami ake ngithi ukudlula lapho sengiyaphetha nginikeza umphathi ohlelo ukuthi ngithintekile ubaba uNkomo lethu uze kwami ngitshela isimanga uthi uneminyaka e116 years kungaba ihlazo elikhulu kabi ngibekiwe kule ndawo engikuyona indoda engaphezulu kwethu sonke la ngingayiphakamisa ukuthi ke siyibone ithi yamazi umqalo wendlela amen zonke lezigaba esinazo esontweni iyazazi ithi philisa kaze ngilidle mina umuthi mina ngase ngudla usaphila nje umqemane nangeduze kwami ubaba uNkomo ngomoya omuhle baba ngiyacela ngehlonipho ungithusile ngicela nje noma ungamafela ume ngenyawo ngoba kunengane namhlanje ezingazi ukuthi yini umkhulu yini ukhokho wena usukhokho wokhokho ngiyacela khehla lapha awuphakame baba wami mhlambe ngesikhathi sesakha amaswidi kufanele abe khona amaswidi esizokwakhela wona amen amen bangcwele yena uhamba idlani lo mawuthanda ukuthi mabhanoyi yonke nje umashu wonke nje umlaza wawuthanda ngumabhanoyi
yini waye ukuthi ene kwamabhanoyi ayikho into engade ngihambe eEurope ongangitshela ngokuthi angase nginyathele ngeenyawo into ebanga ukuthi ngikhule nobaba phambi 110 wathi baba kunina ene hlonipha abantu bawuNkulunkulu ungazi noma ingabani kusho umuntu ongembethe esho njalo baba nami ngempela ngikhuleke angudla umuthi angaze ngilidle iphilisi angaze ngijove anginalutho kuba nginalutho kodwa into ebale kuhlonipha ngithandana ungihloniphela phela ngizakuhlonipha ngizame nibushisekile ukuthi ibe khona likhehla likade yesho lapha nje ikhansela lokunikeza indawo lapha eShamoya ukuthi le ndawo yakho yonke le ndawo uma ngabe uthi sizothi sithanda uNkulunkulu singakuthandi wena wona sewuNkulunkulu wethu washo futhi lapha Mntombela ebuhleni wathona sewuyingilosi yasebuhleni ngoba asike isiqu engasazi lapha ekuphakameni ngisazi zonke iziqu abasebancane laba sengithi uNyazi 117 ngize ngiphila futhi akuna corona unalutho ngeke singene lento ngihlala khona amangisi ngihleli nawo amabhulintezelo amabhunu lawa namandla la 1905 yamandiya ngangikhona amakulu aqalile ngazama ngiyanibongela amandla aphila ke kodwa into engiyishiya kunina ke hloniphanani ungazibothi mkhulu wena hloniphanani uNkulunkulu nawe uzomthanda uNkulunkulu abathanda abantu abangahloniphani ilona likhehla inamehla phakathi mawuthi umatsheketshe umhlaba wonke nje bangazi banalo umhlaba wonke ngiwathi ngisuka yabona into yakuthiwa eNigeria kuze koshaya iCape Town ngikwazi wonke lo mhlaba ngenyawo angisaphathi eEurope hayi ingane bonke welcome somlabi ingane ubongele ngeke bonke mulandi emesikoleni emlaza lapho ka azuli South Africa lena awu nazi nabasha nganjani kodwa ke into enhle ukuthi ukuhloniphana ningakhulumisa indaba ngomunye umuntu ngoba awazi ubuyalo uzolashwa into yakhona athande uNyazi sinje sonke sabo uNyazi buka nje mina ngenisuka ngenyawo ngikhambe ngofika etasingeni ezwathini ngenyawo azathi umfundisi uloku umfundisi usho ukuthi hayi mkhuzi hlala phansi la ugqibela ngokuthi hayi ngisazohamba nje phansi ngoba isavuma imlenze ngikhokha inkomo kababa angifuni ukujoja ngifuna ukuhamba nje kuphela amandla amen banqele inkosi imbusise ake simshayele ihlombe siyabonga bengizaba ngifundiswa ngekhaya ngithola igolide eduze kwami ngingalidluliseli kwabanye igolide lelihleli nalo makwenzeke intweni esisazozenza ezinhle mhlambe khona esogcina siliphathisa kona sicela isibusiso njobesho ubaba idlozi lethu lithi into ezosindisa thina ukuhloniphana lento Mpumalanga engibona niyenza lokhu savela siyiMpumalanga siphethe ukhiyo wodwa wenhlonipho nokuhloniphana isiqhawe macala asinaso ngiyacela ke bakhokheli bashumayeli mabandla wonke aseMpumalanga sibambe la ubaba esho khona asiqhubeke nokuhloniphana mawunenkinga uyiveze obala uyihlalisuthi umama umkhokheli uyinkosazana umncane umdala iveze obala inkinga yakho mawulala ungadlile tshela umshumayeli angisadle ekhaya mawulala ungadlile tshela umkhokheli angisadle ekhaya sinamasu ukuthi ugcine wena
udla. Ngiyabonga mphathi ohlelo. Amen. Umsindi sukhona ke sisisi Yeah.